whakalo flahi atu, hanei hadau tūru a tau walatala whakamua, ke lata ia mo tau whōnei, ua awhi ua whumataha. Whakamua kua whakamama mai i he whahi ngahua leo leo, e tau seanga hangawia ki he tau matawhakotowhono, kua holia ai ki he tau takai he tau mga hoi kwa moli, mai ki a BCN News, ki he tūtala mo e leo leo ko Narita Williamu Tāhenga. Koe puhala ne whailoa ke maturu koe tō hātaki. Ne ko whailoa atu ke he tō tangata whaholo, tō tangata osi ne ko o te takai. Si koe tō hātaki ne ko tukot ke lo tōru, tō ne niu ia whai, whai ne ko nā kai mitua, ke tō matawhakotowhono ne tukot ke lo tōru. Si koe maho nei, nā kaila whai hoko take ne ko tāke lo tōru, po ke whai ne ko whahala ke maho nei, ka hoa mana ke e whaingo leo leo ke whautu tala mo lo tōru, ne ko kisi ai ke he māma hea hoia. Nā kaini ka hoia whuki, ka hoa pia whuki ke he Facebook, me tō atahani ko whakisi hanga hoia ke he tō puhala lo tōru ne ko tau se ki lunga he pola tū. Pehe e whahinga hua leo leo nā kai koe lali ke mōmou he anganga he whiawhia ke he tau mga aho takai, ka koe ngahua he tau leo leo ke leweki, mui pui pui e tau mōmou i tangata ke he tau mga aho osi. Tonga ne ko whaikumianga ki ai ke he whalo tau mamatua, hei hata tūra motu, koe takai ke he kamatanga he tau, koe whakawhiawhia ha koe kamatanga he tau. Te puhala te tōro ia ke whawhiawhia e tau whou. Si whamahani ha he whakamua ko tau lahinia te tōro hai tau whamanaia, tuhi te tau se whawhiawhia. Ai mōne ka hane ko hoko te tōro ki ai, koe wahani ka ha me whalo a tau langa tau whou ne ko lafkirunga. Si pihe tau ononanga mo tōro me tau kumikimianga, ke he puhala ke he takai. Si tunga i whakamua whuki, haha iei e tau takai whakamua, ne ko tauwhi ai ke whakaulo, kai ke kua inu mo e whakahoro ke lunga pola tū. Mōri nā kai whiawhia whauru a tau tangata ke he whatokanga i mo tōru, ka koe waha nei, ne ko onondo tōru ke tose lahi e inu mo e whakahoro ke he takai. Si koe nei ha matau ne lari ke tau se whuki, ke lata i mo e tau tangata nei ka hane koa ai mui toa ke tau matawhakotowhono koe lahi ala tōru ke heke tau puhio, tutu ki whawhu he tau motoka i lunga tau pōnete. Ka eke ko maika matōru ke tauwhi e tau tangata e ha he mōmou e tau whawhiawhianga he takai, koe puhala nea matōru ke hātaki e tau whaalahi ke ala tōru, ka hā muhe ala tōru tau mtakau, ke pui e tau mōmui o ke lunga he pola tū. Si koe pese ni ka koe peko mōmou e whiawhia, ka koe puhala lea he whahinga ho leo leo, ne manako ke laumatai atu ki alo tōru, ne manako ke whiawhia e aho takai, kai wā mōmou. Pese ni he nā kai whai whakahala he tau mga aho nei ki alo tōru, kua nā kai muitua ke he tau matawhakotowhono, kai kua mana ke whahinga ho leo leo, ke tau se e taha whakaholoanga whou he tau nei, ke whakahala to tongi tope alo tōru, kua holia e tau matawhakotowhono ke he puhala tū. Ko mana ki hai whaingahua ke whangahua instant fines ke mai na uni. Si kua whamawhana tu hai ke he tau tangata te tōre mutu, kai ke ni kua whahoka takai ke he tauka hau, mai kua liu te tangata ne ka ha ke nā kai mitua po ke holia matawhakotowhono, tō whangahua e tō instant fine ke he mangahuia he takai ha Niue. Manatu kua lata whoki e tau peleoafi ne whakaonga ki he takai, tau peleoafi ne nā kai katoa toa, kua talahau mai e tau leo leo, kua lata mga haunei ki liua ki atu e tau peleoafi ke toka, nā kai mai ki e whakaholo ki he tau puhala tū. Talahau mai whoki e tau leo leo, nā kai whai pā kia lahi ki he tau peleoafi he oki oki whiawhia kilisimasi pihia mo e tau whou, kai ua e le kua pā kia lauia e tau peleoafi ki he pongi tapu koe aho hongwhumawhitu he mahina nei. Taha e peleoafi kua toa i ke uluwao, ke he taha wala he puhala tū mai he maanga kua lofi, ke he tau maanga ko likula mola kepa. Talahau mai tau leo leo hane whai kumikumi a lau tolu ke he le kua nei. Koe tulaki awhi mamafa kua whinatu ai ke ta mai e peleoafi ne tōk he wao, kua tupule kua ai whoki ki whanua kola ke pongi tapu ia. Kua liwha e tulaki hai app nei he mga aho ni lali ai ke tuku hifo e peleoafi mai tua he tulaki. Koe awhi mamafa ne lauia ai ke le kua nei, koe taha he tau awhi mamafa e pisinisi whakatufano ko Telecom Niue Limited.
Talahau mai e tikitaki he board ha telecom ko Ivy Rubin, ko e whinatu e tulaki halau tolu ke langomatai ki ta mai pele o afi ko atoa i ke he vau, he pungi tapu ia, ha kua kumi langomatai atu ke lau tolu. Mai he tau le kua nei, ko iloa ai he PCA News, ko e tokalonga e tau tangata whakaholo he tau awhi mamafa he motu, he tau mga nei, nā kai maua e tau laiseni whakaholo awhi mamafa. Pe he e whahinga hua leo, ko e tau puhala ke whakaako mo e whakata, ke maua e tau laiseni whakaholo awhi mamafa, ko e whakamahao ni ke he tau tangata ngahua, he whahinga hua awhi mamafa e whakatuwhono, si pihia mo e whahinga hua tā masi awhi. Whakamooli mai he ulu whakatonu he whahinga hua he tau pleo awhi ko Sonia Tālangi, nā kai muka ke maua e tau laiseni whakaholo awhi mamafa. Ka iloa ai ko e tokalonga e tau tangata he mga nei, hane whai whakaholo e tau awhi mamafa kai nā kai whai laiseni. Talahau mai a Sonia Tālangi, hane whai tūtala mo e whahinga hua leo, ke huhui e tau matawhakatuwhono mai tau pleo awhi ke putoia e tau whangamena pihe nei. Taha e maukoloa whakafua talo atu ke motu ko Nisilani, ko nā kai whiawhia ia, ke he taha whakatokanga he whakatuwhono me whahinga hua whanua toa kau me fusieka, ke tātu e tau puha talo ke he wakalele e New Zealand he tau ua whahita puosi. Kai pehe e whahinga hua whanua, ko e tau seanga nei ke tātu e tau talo he tau mga whaoa, halau tolu ke he lata e me tau mwhao halau tolu ki New Zealand, nā kai koe lali halau tolu ke whakalawelawi atu ai, ke he tau whakaholoanga pisinisi whakawhano talo. Nā kai whiawhia e maukoloa ko Brad i tuata, ko ia taha he tau pisinisi whakafua mo e whakawhano talo atu ke tau mutu kehe. Pehea ia kwa nā kai lata e whahinga hua whakatuwhono ke whakalawelawe ke tau whakaholoanga he tau pisinisi. Talahau mai e whahinga hua whanua, ko e tau seanga nei ke langomatai ke he wakalele ne whai hoko mai he tau whahita puosi, kai liwa atu ai mo nā kai whai lakai lahi e tau koloa he tau ua whahita puosi. Ko e mena ia ko alangomatai e whahinga hua whanua ke whakawhano atu e tau talo he tau matakainang he motu ke halau tōlo tau mga whaoa he motu ko New Zealand. Ko e tahania nei puhala ke lewe kia ke wakalele e New Zealand ke tūmau ke lele mai ki Niue. Ka pehe a Brad e tuata ko e tau tangata tō talo he motu ka heku ha kua nā kai mau e lau tōlo tau tupe ka nā kai lahi e talo ke whakafua atu. Ko e ua whahitapu ka mole ne tātu ei whitunga fulu e puha talo, ua fulu e kilo he mamafa he whakalele he ahongu fumatahe mahina ha Ianuali, ko e tahe a whi whai seau e kilo he mamafa. Ko e whakalele he maama he ahoi ne awhi, kua kisia ai longa atu e tau puha talo, sila lawhi atu fōki ki ai e tau puha fuaniu mo e tau puha ka uwhi, ko tātu ei he whakalele. Talahau mai e whahinga hoa whanua, manako lau tōlu ke tūtala mo e tau maukaloa whakawhano mo e whakafuatalo ke tau mutu kehe. Ke tūtala koe heingoa e tau puhala ke whelango mataiaki ke he utaanga he tau talo mai Niue ke he motu ko New Zealand. Kua liliua i whalu he tau whanau whakaako ke he tau aonga pulotu i New Zealand ko lau tōlu ke tau whanau scholarship kai nā kai mai ke whalu ke lili watu ke mātuta ki halau tōlua tau whakakoanga hako tau puipuianga ke he tau puhala o whenong he tau mga hunai. Kua lau ia ai tokalonga e tau whanau scholarship he motu mo e halau tōlua tau whakakoanga. Ko tau scholarship ne whakatupia he tau motu a Australia mo New Zealand, kua whai a lau tōlu kua whakatolo maki e tau whakakoanga ato mai ke lili watu ke he tau motu ne whakakoai a to lau ia ai lalulangi ki ngā ngau e COVID hongfulu mahiva. Talahau mai e hukui he whakatuwhonoha Australia ki Niue, ko e lilifu ko Susan Allen, ko e tōlu la e whiwhilianga ko fuakiangi ke tau whanau whakaako. Whakamua ke matutaki ke tau whakakoanga ke he whale USB Niue, uaki ke whakamaoki e tau whakakoanga ke he kuata ka hau po ke tau mngāho ka maikia i ke liliu atu ke tau aonga pulotu, mo e ke tōlu aki ke liliu atu ke motu ko fisi po Vanuatu, ka e tō lauia angaia ni ke tau puipuianga ke tau puhala o whenonga. Ka e lau kauka e tau whanau whakaako ke he motu ko New Zealand, ha koe tuanga he tau whanau Niue ko tau tangata New Zealand foki. Talahau mai e Office of Foreign Affairs and Trade ha New Zealand, ko e toko ua e tau whanau scholarship fōu he tau nei, ha ne whainga hua kia e tō ofisa ke mai kia laua ke kamata e tau whakakoanga ke he kuata nei. Ka koe whalu kua whakamaoki e tau whakakoanga halau tōlu ke he tau motu Pasifika a tō whakatai e tau puhala o whenonga. Ko mena ia kua nonofu hi whalau tōlu ke motu a tō whaihikianga he tau mga ahui mua, ka e tūmauni ke onono ke tuanga he ngangau COVID hongfu mahiva, mo e tau whangamena ka lauia ai ke tau whanau scholarship.
Ne whakahoko ai ke he whale ofisa e whakatuwhono I whanua kula e whahitaupu e ka male e taha tau seanga lilifu ke whakia e tau papa tonuhia e toko hongo fulu mahiwa e tau tangata kwa eke e lau tolu mo tau tangata no nofu mau I Niue. Koe tau seanga nei kua whakatoka e he whahinga hua mai tau tangata o mai mo e watu ke he motu mai he toko hongo fulu mahiwa nei toko hongo fulu a lau tolu koe tau whanau kamata mai he ue e tau ke he hongo fulu ma ua. Toko walu e tau whanau nei, ne whanau ai I Niue. Whakamatala e palemia ko lilifu ko Dalton Tangilangi si pihan foki e ki pule he whahitana ki tope ko lilifu ko Crosley tātui. Tuku atu e tau kupu whakamawhana mo I whakamanuina ki a lau tolu nei ko mauai e tau tonuhia ko tau tangata no nofu motu. Koe tuanga nei he tangata ko tau ko tangata nofu mau ki motu nei tangata nākai nofu nākai whanau I Niue. Ka kua eke I e mutu nei mo kaina ke motu ke nofo ia ia. Ko mna hai ai ki loto ke tomata whakatwhono. Hai ai tomata whakatwhono ne pui aki e tau tutuanga e puke tau seanga ke lata mo tuanga nei. Hai ai loto he mata whakatwhono fōu he tau ua awhi hongfuru mataha e hikianga mai he 5 tau ke he hongfuru e tau. So ke nakai whakamale mo nakai koe 5 tau. Koe 3 tau ke hiki mai ke he hongfuru e tau. Koe tau seanga ia hako mai longa. E tuanga he tō tangata mutu kehe ne ko maua e tuanga nei koe tokolonga I a lau tōru ko mai a lau tōru ke no nofo whakaku ke mutu nei ke maua e tuanga nei si maua mai tō tuanga koe tangata New Zealand si o kehe a lau tōru me mutu nei hai a se koe taha ono angai he whakatuwhono a si kua tause I tō tause angai Whakamatala e matu whine ko Mary Talaisi koe takitaki he tūwhono maanga vai ia ko ia ne hukui e tau tangata Niue ne kua langamatai ai koe tau sponsors he tau matakainanga nei. I loa au ki a tau toru e tau mamatua ne moko ina tau loto mai whiawhia mai taria e ha tau toru a tau matakainanga mai e tau motu ke hoko mai ke no nofo mai lafi e tau numela tangata ke ha tau toru a mang muatu ka haka mang ko vai e e whitangata ka pe tau mga nei we are on the top list now whakawelai ke rifu e whainga ua e immigration mua atu ke lilifu e whakatuwhono. Ane mai na itaria e mutoru e tau pepa, he tau whanau o mautoru ne tamai, nā kai pehe nei au nei, ki a lautoru, poko mautoru whoki, ne manako ki tamai a lautoru ke lango matai. Ha tau toru tau maua ke maanga, pia whoki ke tau manga whaoa, kai mua atu ke motu. Whamatala e whaiaonga he aonga tukolunga ko nei nasa whale o walu I hukuia e tau tangata toko hongfulu mahiwa ko maua e halau tūlo tau lau pepa. Momoko a Mrs. Whale o walu he whamatala ia, kai whamawhana ia ke he anganga kau whalataha, whakalilifu, mo e tonga hua lau tūlu ke langamatai tonga hua he motu, tunga ni he tau longa kua mole. Hongfulu matolo e tau he nofo ai a ia ki Niue, maua foki e tau tohi he hana toko ua ko pita, mo e halaua tau whanau tāni toko ua. Taha he tau tangata ko maua ai hana tau lau pepa foki he mame aho ia ko Gabriel Varea, mo e talahau ai hana whiawhia sipihia mo e hana mga whaua ha ko maua ai e hana tonuhia, ko e tohi ko tangata nofu mau I Niue, ke tunga e hana toko ua mo e tau whanau, ko lau tōlu ko tau tangata New Zealand foki ko lewa e no nofu he motu. Tuku atua e tau ui whakamuina ki a lau tōlu toko hongfulu mahiwa ko maua ai e tau tutuanga ko tau tangata nofu mau I Niue. Ko tau ola ki he tau whakakoanga NCA, he tau uawhi ua fulu, ko maua ai he aholotu ki he whahi tau peo kwa male. Toko tōlu e whanau kua whakakisi manatu ki he lau tōlu tau ola. Whakakisi mai he lau tōlu tau manatu ki a PCN News. Tā he tamatane ko maua e tau ola hana ki he vehanga tōlu, he NCA mo pēa ia, whiawhia ia, ke hana tau ola ko endorsement with excellence ki he vahanga katoa. Taha fōke tamatane ki he vahanga taha level 1, whiawhia fōke ia, si pia fōke mai hana tau mamatua, ha ko maua e tau ola ko endorsement he level with merit. Kai tahe tama ne pehea ia, nā kai whiawhia ia ki he hana tau ola, ha kua nā kai hokosia e tau ala hana ki tau manako hana, si pihia mo tau manako he hana tau mamatua. Ko e toko waulungu fulu tau whanau aonga toko lunga ne whakawhita ai ki he tau kamatamata NCA he tau kamole. Kua mana ki ei whahi whakako tama ki e whakailoa e tau ala katoa, he aonga toko lunga ha Niue ki he taha whanoanga, kua mana ki ke whakahoko ai he māmehe aho pungi pungi.
Ko i loa ai e whalua tau whiwhilianga he whakawhilianga lahi a Niue, ke he tau mahina he tau kua mole. Ko i tau whiwhilianga ne ko whakailoa ai ke tau lau pepa hila, ke he aonga pulotu e Pasifika Tonga. Whakamua ko he whiwhilianga he mahina te semo, ko whakahala ai tā whiwhine, ko whakamōlia ia ko kaiha mo i utapule noa ia i tau tupe. Ko whakahala ia ki he tau ngahua community service, ko e tahe awhi whangu fulu tau tūlā he katoa, ke whakangahua ai ke ua e tau tau. Ko pua ki ai fōki ke tutongi atu e tau tupe katoa toa, ko kaiha ai ke he tuku atu ai tau tupe nei mo tutongi ai ke he ofisa he Leti Stala he whakawhilianga ha Niue. Ko pua ki ai fōki ke whinatu ai ke kumilango matai counselling ke he ono e tau mahina. Taha fōki e whakawhilianga ko e tohi ole he tau maukoloa, ko nā kai tonu e whiwhilianga he ofisa he whakatuwhono, ko e license of business, ko nā kai talia e ia e tohi ole laiseni pisinisi halaua. Ko pua ki ai he iki whakawhili lahi ko lilifu ko Coxhead, ke liu e ofisa he whakatuwhono ko e license of business, ke tause fōki hana whiwhilianga, ha ko nā kai tonu e puhala ko tause e ia whiwhilianga ke tohi ole laiseni he tau maukoloa nei. Kua mana ki ai e tau whānau aonga ke liliu atu ke he tau aonga he ahotaha i mahina ha whipuali. Ka e whalu halau tōlu tau kioki mā hoi kua mole, ne whakawhita ai ke he whalu tau whakaholoanga, tunga whakaholoanga he matakau o matawhua, mo e matakau a liu to conservation o atu e lau tōlu tō e tau akau, ke he matakawi nāko a liluki a lofitonga. Mai ke ke tūtala mo e takitaki he whakaholoanga ko Whiawhia Rex. Whakaholoanga mo tōlu whakingoai ko e school holiday program. Ne whakamata ai e o matawhua mo e a liu to conservation. Si tōngane ki se mo tōlu, hai ai whalu tau tama mo tōlu, putu ia whokini ke tā whakaholoanga mo tōlu teach to swim. Si tā wala wha hiki whokina mo tōlu, whalu tau matanga hua ke lata me tau aho ke si utani whoki ke whawhanga i matangi. Si tōlahi ma winga, aho nei ke whamailongi tau tōlu, mo i whakamahama atu ke tau whānau, e kakano, ke mau tau se usik, ha koe kaina nei koe aliluki, si mas ke lea mo i lauia ke he a wha ko heta, koe wahenga 5. Mahina nei mauinga lahi ha koe whakamailonga anga aho 5 hia i anuali, ne mau e a wha e keina nei si manako ke whakaako tau tāma nei e ka kano ke tō tau a kau ne tōlai mauinga ke pui hatau tōla tau kaina kautahi, te whakamena pi hia. Talahau mai e taha i tau whānau nei ko Troy tātui mai he maanga ko Hakupu, ko e tō alau tōlu he tau akau ke pui he tau whiutu, mo e ke maike ai ke mau e lanu he tau akau he motu. Whiawhia alau tōlu ha ko i loa ai fōki e tau tāla tupu whakaholo ke he matakawi ia ko aliluki ke aho ne tōa e a whālahi ko heta mo i mou ai e tau kaina ne mo i tāmasi ai longa i tau akau ke he matakawi ia. Mai longa whoki hatau tōlu atu hau, ne mui mai si ano ni ke halau tōlu tau mamui. Whiawhia lai tau tōlu ke mau e whalu tau wākau, mo i tau fue whonua, kai ano ni ke whakalaulahi atau tōlu a ano anga ke tau se whalu tau kaina, ke pui mo i le veki, tunga ki se mui tōlu. Whakau i mau tōlu kaina nei hako ia e whai wala kele ia mau tōlu kwa whakamau, i lalo hefe e tumua ki whonua ki uru, ke lata me kaina mo pui mo le veki. So a conservation area na kaila whaia mo tōlu, ka kano ia whakaangi mo tōlu e nei, tunga ki se mo tōlu. E koe e whiwhiri whakamua mo tōlu e kaina nei, kai homo haia ke tau mai whoki ni e tau matakainanga, mo i tau tamaha tau tōlu ke ki sia whoki e ka kano uho. Ne mas ke lea e mo tau tōlu. Lau ia tau tōlu ke tau tau osisi ki sia tau tōlu mo i mame tau tōlu, mo le ki si hake te e tau le kua ke lalo langi e pao nei haku i hiki ki anga matangi. Si pihea ha tau tōlu tau walatala tutupu ke lata ia mo e awhiawhiua nei, tōliu ke mātuta ki atu whoki he awhiawhituloto mo i tau walatala ki he wangahau whakaperitania. Munui ne po, nono whai.